Dik kienet parti mill-innu Kalaroga fuq mużika ta' sunmast maestro Giuseppe Caruana li se tkun qed tiftaħ kunċert bl-orgni fil-Bażilika ta' San Dominku u Porto Salvo fil-Belt Valletta nhar it-tlieta li ġej fis-7 ta' filgħaxija. Maestro Cristian Alejandro Almada, maestro di kappella u l-organista tal-Arċi Bażilika ta' San Paolo Fiori Lemura se jmexxi dan il-kunċert. Ħadnilu kumment waqt sessjoni ta' provi u tlabnieh rakkuntanna fiex ħaj konsisti dan il-kunċert. Martedì il concerto faremo grande musica di Bach, di Mozart, Mendelssohn, Guilmant e dei grandi inni della tradizione maltese, la Sinfonia Pastorale e Kalaroga, l'inno di San Domenico, grazie alla stretta collaborazione che ho sempre con l'ambasciatore Frank Summit che mi ha invitato a suonare qui. Kien l-ambasċatur Malti għas Santa Sede li indika l-surmasta Arġentin biex dan il-kunċert jittella fil-Bażilika ta' San Dominku Porto Salvo fil-Belt Valletta li bħala parroċċa twaqfet direttament mill-Papa Piju V permezz tal-bolla ex debito pastorali uffiċċji fit-2 ta' Lulju tal-1571. Propju kien ftit ġranet ilu meta ċempilli l-ambasċatur għas Santa Sede, is-Sur Frank Summit, ħabib kbir tiegħi, u għalli se jkun hawn dan il-maestro di kappella ta' San Paolo Fiori Lemura li hija Bażilika Papali ġewwa Ruma u jixtieq jiġi l-orgni u nagħmlu xi kunċert ċkejken. Iddiskutejnija malajr u aċċettajna dan l-invit. Dan il-kunċert se jsir frott il-kollaborazzjoni mal-missjoni diplomatika Maltija fis-Santa Sede qed ikun ippjanat li fis-sajf li ġej Maestro Almada se jwetta 5 kunċerti organistiċi fi knejjes oħrajn fil-Gżejjer Maltin.